Ulat buha panam na namor de Yesus Kristus. Peraga deka weng iga ati. Ta acara pemering ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang. Badat bata baca na renungan terah naya malakata habayang. Ala mauri maayong taang majaga. Mauri mapadikannya na awangu ya kana tanah. Maayi namu manyia mahuhu anamu. Mairu lodama madutu dakima. Diraka pia kuna baigama terahinaya waingu magalulha dona. Terahinaya mauri buhang mereka patingi ranguya na lipulungum. Naunamu kampanau papeka gamaka. Waingu pulungum. Kampamula maduga meta atima. Kama maka bampahalaku ya tamurkumah. Mula nemur Yesus dia kadikana manima. Amin. Ulda dibuha na renungan da terahinaya. Tadi kia walung ta buku renungan wasiat na judulna na bulawiki. Walung ta Injil Markuhu kawud habul dua da. Bajar haingi lapa tak bajar habul dua da. Na papatada da. Dia kadikana bajaru hiwa nama wina na lingna. Nawu gana wina kanapa na mangkaliwu. Yang makaduna bana lupa pamati hanau dama jawa kaliwu. Manga nawoya nakaliwu nau bana jawe tohawanguku. Ula dibuha anya nama raba mangkaliwu. Nama woya nakaliwu na tatau matagu jawa kaliwu. Kada jawa pakalu kinyawina. Mani balineka nakaliwu na baing ua ay makalung. Kapeku mera utu babari da bahawina. Taka dama tagu jawa kaliwu da dapat da wiki mada. Ke hada bada hadala ke da papalewa. Parai raihung pamati de na ana na mangkaliwu. Manga da lebe tahabal kaliwu. Kama peku mangu nyanyia ma nakaliwu wida. Ulibuha na li pangerang uyayi. Yaya napa panau pape kawai na Yesus. Da ina ama agama Yahudi. Na mandi jaduda. Bada tagu panau pape kanya na huhu anani mauri. Kepeku aingua na makalung tahaga ni mauri. Taka duda. Da dapat da wiki mada. Da ina ama agama Yahudi yai. Paki deka na lipareta da. Bada pahok banyarahin na tau. Waingu matu aturan agama. Parai raihung. Da da perhaya me Yesus na anana. Na mamangunya nakabugur. Na lipanau papekang yai. Na paduma jala de duta huhu anana. Ai kadungua ai makalung pakolida tak dalu perhaya da. Dina pau kadaka. Kana peku kolinya na ua ningahu metua. Na pakalung waina ta olina winada. Tape wiki kadida bahu ana di maurida. Bolu da bada duta. Yada matagu jawe nakaliu na pawana di mauri. Nakaliu da. Yayaka naparamada. Takareja. Takur uma. Ta pinya paramada. Yaka taparama sosialu. Abi bulakinya. Duta papalewa. Madak di mahi. Yaka hawaila. Lainau. Tapinya paramada. Ia kata pahalaku pakalukanya ka. Abi bulakinya. Na bolu dak bandayai. Duma pade duwaine nangarani mauri. Dan nangarada utama. Duta patidi pawongu matagu jawa. Kaliu yehina duma da. Na kaliu ni mauri. Amin. Malakata habayang. Yaga mamauri bamba paoha pamalangu yan ngaram. Mula na bampanau pape kagamanya ma waingu li pulungum. Wali ati makamauri bamba karewu.
kampamula maduga mena lipulungum taati manya mahatau-hatau dangkan peku tubuh lapa banabua karena pekalung na pata mata uli patau banya maka dika pawa muduma bamak jawe nakaliuma waingu taparama ma takur umama takareja mula ni mur Yesus jika dika na pamanima. Amin. Ulah dibuha di naka na renungan terakhir na ya. Abi bula kini bami like, subscribe jika bami pabari nya ta ulimi. Jika tau menauka merah ka na kanau bami dikidu bami wewarunya na pulung nyemi jika na yeka be. Mur Yesus na pameringu pamalalami.